Otuzuncu dekabr 2023 yıl Leylek rayonu Leylek orta mektebi'nin жаңы имаратының açılışı. Meymandardı, konakları күтіп жатыр. Құдай бұйырса, азыр рәсми түрде açılışı болмақшы. Mana қазір мектептің жаңы имаратыға кіреміз. Құдай қаласа. Assalamu alaikum. Anaki жаңы мектептің içi айылдың ақсақалдары. Башталғыч класстар қанасы екен. İçki жасалғасы. Emgekке daярдоо қанасы екен. Bismillahirrahmanirrahim. Мынандай киім тіге тұрған машинкалар бар екен. Дағы бір башталғыч қанасы. Шындай жасалғаланы түр. Şunday оформление болып тұр. Информатика қанасы. Информатика қанасының жасалғасы. Бұндай компьютерлер қойылып тұр. Ғапаралы Ешбаев атындағы салтанат залы екен. Салтанат залы. Салтанат. Сахна. Ички жасалғасы ушул экен. Экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Экинчи кабат. Киргенде эле мамлекеттик тил каанасы дейт. Мамлекеттик тил каанасы. Ички жасалга компьютери. Мындай жасалгаланыптыр. Биология канасы екен. Саламатсыз. Ички жасалгасы. Биология канасы. Компьютери. Ушундай жасалгаланыптыр. Шундай кошумча кичинекей каанасы менен экен. Физика каанасы.
Fizika xonasi ekan. Fizika xonasi. O'ris tili jana adabiyoti xonasi ekan bu. Mana shunday. Jasalxonadir. Har bir klassda birden kompüter var ekan. Mana shunday jasalxonalar. Bu kitapxona ekan. Kitapxona. Starma. Kitapxonaning jasalxonasi. Mana shunday ekan. Yeni karşı oldu. Neden kabinet yok. Bana şeyin yapalım. İdris Karteli direktör oldu. Mesela şimdi olarak diyorum. Kitapxona. Kitap taksileri. Matematika xonasi. Matematika xonasi. Tarix xonasi. Chet tili xonasi. Salamasizlar. Ichki jasalxonasi. Bu zaldagi jasalxonalar ekan. Bu ikinci etaj. İkinci etajdan. Zali. Men hozir sport zalga keldim. Atayın. Sport zalda ko'rsatuvda bismillahirrohmanirrohim. Kirganda mana shunday.
Çesine turgan ne? Bu döne terbiye kanası. Sport saldım içi. Bunday turnikler var eken. Manaki mekteptin açılışına жергиликтүү халк келген меймандар даярданып атышат. Онлайн açылат экен. Онлайн Erbakan Bey